Ipadas ko man dito ini regalo ni Mrs. nga tripod. Adati camera na dito ini automatic nga surutan na di ibid video na. Oh. Ground mot nga kasjay. Mabalimot no maminduan nga kwa agliblibot ngamno maminsan lang nga i-switch tayo automatic nga sumursurot lang apo ito. Yan. Okay. No madetect na dyan i-video na, surutan na. Automatic nga ka. Malangdan kami dyan raw packet pa. Yan. Automatic nga surutan na dyan i-video na dito. Uray na awanti cameraman. Mayat napintas na usaran dito uray na awanti ag video kusa nga i-video na dyan tao. Ay surutan na dyan ayan ti video na. Dati kami ti kana deni. Kaya mabalin dito may dito nga usaran no may saka ang video. May usaran ta uray na awan ti video ket kaslad damad lang ti video. Yan. Oh. Sumurot. Yan, mininayadan lang ate garaw tatnohan nga ko, naggaraw mo. Kapag yamanak man tinang regalo to ini makita namot nga dakkel mati ko ano dito pa nagba-vlog tayo, nagregalo mat. Thank you. Gabo ka no ta si birthday. Kapag yamanak ka ni Mrs.